Tubazaniye deals itagomba kugucika. Ibi ni ibibanza byiza bigurishwa biherereye mu mujyi wa Nyamata ahazwi nka Maranyundo ku muhanda werekeza kuri Rada. Ibi ni ibibanza bigurishwa ku giciro kiza. Kubigura kandi ni ukwiteganyiriza ndetse n'ishoramari rirambye bishobora kuba byatanga inyungu kurenza uko bitekereza, kuko akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere tw'u Rwanda turi gutera imbere, kuko mu karere ka Bugesera giye kuzura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, ndetse angaha hari ibikorwa remezo bitandukanye. Yewe ibi nawe urabizi, ntutinde ngwino nawe wigurira ikibanza kiza muri aka karere k'amahirwe ndetse n'iterambere. Waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0785839757. Yewe ntutinye kugira vuba uzugura ikibanza, kuko ibi ubona twamakingishije ibara ry'icyatsi kibisi byamaze kugurwa. Ihute nawe uze wigurire ikibanza kiza maze ukora ishoramari rirambye. Niba wifuza kugura ikibanza cyangwa inyubako mu karere ka Bugesera, mu mujyi wa Nyamata cyangwa mu murenge wa Mwogo ndetse n'andi hatandukanye, ntuzujyaze duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero yacu 0795839757 tukwereke aho washora amafaranga yawe mu minsi mike ukabona inyungu kandi mu buryo bwizewe 100%. Tugane tugufashe.